Hulle handgemaakte keramiek en krale dekor, veral in die vorm van indrukwekkende kandelare en hangbeligting, het Werner en Philippa de Tooy se Mud Studio plaaslik en internasionaal in die kolle geplaas. Richard Branson en Oprah Winfrey tel immers onder hulle klante. Ons het buite Port Elfrid gaan kuier. Werner en Philippa gee aan bolletjiesrol 'n uitspattige nuwe betekenis. 'n Oordaat afvalmateriaal in die kleiateljee het hul besiel om keramiekballetjies te begin rol. En die mees skouspelagtige kleikandelare daaruit te maak. Sedertdien het hul kunswerke al in groot internasionale dekorstede soos Londen, Milan en New York gebruik. Hulle noem dit Mud Studio. Philippa en Werner, groot voorreg om by julle te kan kuier. Weet julle, mense hoor so baie stories van hoe mense ontmoet het en so lank getroud en dis wonderlike stories. Nou hoor jy, maar was liefde met die eerste oogopslag. Maar vir julle was dit so, né? Ja, dit was definitief. Ek het by die studio gewerk en Philippa het kom klei koop. Ek het nie woorde gehad nie. Ek het net You didn't. by die hek gestaan soos 'n waterkop en my ma gesê, ek het my trouvrou ontmoet. Hoe was dit vir jou daai ervaring? Was dit ook gewees liefde met die eerste oogopslag? I don't think he was very good looking. Vir vrouens is anders. Yeah. Ja. But I did want to see him again. Ja. I did, yeah. Werner, voordat julle getroud was, jy het baie gereis, verstaan ek, né? Ja, ek het na skool toe ek besluit gaan Suid-Amerika toe in Comodoro. Van daar af teruggekom en toe besluit ek gaan studeer. Toe ek bietjie kuns gaan studeer en na die tyd het ek Europa toe gegaan. En Philippa, jy? I did my fine art at UCT, didn't complete it, went up to Joburg and did ceramic design. Die idee toe om saam te begin werk, om saam die studio te begin, hoe het dit gebeur, Philippa? My mom had a big NGO and they had been doing literacy training with women and they wanted to move on to job creation. So I had finished my studies, I was back on the farm and that was actually the start of the studio. Die kandelare en die hangbeligting het ook heel toevallig gebeur. So I had a group of women making beads out of the reject, you know, the offcuts. And I was doing tiny little things with them, you know, Like jewelry. placemats and jewelry. Ja. And then Vanna was just like, no, let's do this chandelier. Ek het begin beads aan mekaar string en toe frame geweld en ek dink die maandag was die chandelier gemaak, die eerste ene. So dit was al met die oorskot van alles wat Al die oorskot klei. Yeah. Ja. Mud Studio se trots Suid-Afrikaanse skepings vang die verbeelding van dekorliefhebbers plaaslik en internasionaal. Van hul ontwerp het selfs in die Museum of Modern Art in New York gepronk en Oprah het een van hul teekoppies al as een van haar gunstelinge benoem. Van jy het ook werk gedoen vir groot oorseese kliënte, maar ook vir ouens in Afrika? And since the beginning, I mean, because of the chandelier's iconic African appearance, it's like a African renaissance. So baie van die lodges in Afrika het ons eie ligte in, which makes me very proud actually. Vir te lank het ons net uitgevoer. Ons voer 80 tot 90% van die goed uit. So ek wil hê die local mense moet ook daarom 'n kansie kry om iets te kry. Daar's 'n vername name wat al hierdie kandelare daarin het, Ja, né? dis waar. Ja, om so 'n paar te noem. Mr. Batman himself, Val Kilmer bought a chandelier many years ago. Ralph Lauren, obviously, Richard Branson, al die groot plekke wat jy nooit die plekke sal sien nie, het van ons eie chandeliers in, which is good for Africa. Wat sê jy sê, Werner, maak hierdie keramiekkandelare van julle so treffend en gesog? Die Afrikaanse chandelier is uniek, omdat elke bead met die hand gerol is, daar's fingerprints op elke bead. You know, dis daar se werk, so elke chandelier wat ons in 'n boks gooi, nou maak nie saak of ons na Rusland toe gaan of Amerika of Europa, dis my kind. Wat is julle topverkopers? Seker maar die gewone original chandelier. Dis 'n klassieke ding. Hy doen nie rondes, ons verander sy kleure, ons rek hom uit, maak hom korter, maak hom langer. It's never old news. Dis altyd iets nuuts. Die amper betowerende kleikraletjie se toorkrag strek dieper as net oor die water.
Dit reik ook tot in die hart van gemeenskap en tuistes as werkverskaffer. Philippa, nog iets wat jou baie na in die hart lê, is werkskepping. Hoeveel mense werk hier by julle? At the moment, we've got 6 full-time staff members. But, over the years, it's been one of those things when there is a lot of work. People can take clay home to a family member that is too old to work or too sick to work, and they can sit at home and roll the beads, and those beads come back to the studio, they get weighed, and they get paid out. And I think at times we've had up to about 70 people working at times. Ek sien dis nie net kandelaries, hier's ander items ook hier rondom ons wat julle maak. That's where it all started. Making ceramic dinner plates, bowls, jugs, crockery. And it was from that, it was how the beads actually came into production. We were using the recycled clay from our ceramic items and rolling them into the little beads. Philippa se nie-regeringsorganisasie Blind Love is 'n perd van 'n ander kleur, letterlik. Dis 'n veilige hawe waar sy na perde en donkies in nood omsien. Philippa, jy het ook hierdie nuwensgewende organisasie Blind Love gestig. Vertel ons meer daarvan. We take in horses and donkeys in need, disabled, aged, vulnerable in any kind of way. En waar kry julle die diere alles? Hoor jy daarvan? Kom mense na jou toe en sê wil jy graag die diere inneem? Waar kry julle oral? Yeah, right from the start, our first rescue was a thoroughbred racehorse that had just been abandoned on a farm. The donkeys came afterwards when we moved to the Eastern Cape. Grahamstown, there's so many donkeys. So at the moment, we've got 26 donkeys and 12 horses living here. We also do a lot of outreach work. So we provide them with veterinary care, emergency veterinary care, yeah. Die keramiekatelier wat oorspronklik in Ladybrand gewoeker het onlangs na die kus verhuis. Dit weens minder goeie nuus. Werner is met MS gediagnoseer. Werner, ek is so jammer om te hoor van die MS-diagnose. Wanneer het jy besef iets is nie lekker nie? Wel, dit was so vinnig geweest. 3 dae. 3 dae het dit gevat om blind te raak. Ek dink maar net as 'n ietsie oog of whatever. Toe was my skoonsis hier so geweest en sy het gesê nee, jy moet nou 'n oogspesialis gaan sien en bla bla bla, en toe het hulle maar gesê ja, it's MS. Because he lost all sort of depth. He would trip at a pavement or couldn't walk, would fall down steps. Ja. Werner said, if I'm going to end up, heaven forbid, in a wheelchair, Ja. If it progresses to that stage, I don't want to be sitting in the middle of the Free State. I want to be at the sea. Ja. Julle lyk gelukkig hier, soos lekker hier so in hierdie gedeelte van Suid-Afrika, né Werner? We should have moved long ago. Beautiful. Ja. En baie klei hierso. En hierdie mooi uitsig geniet. Beautiful. Ons wil net Studio. Slow down. oud word. Maar nog steeds met klei speel. Speeltjie aan die wand. Wie het die mooiste kraletjies in die land? Ek is seker die twee se keramiekkandelare spreek sommer van self.